Dazzling, graceful, enchanting, makaniniro petin dayagding aduang pulot aduang kandidata ning Mutyaning Kapampangan 2024 ding kultura at tradisyon ding karelang balin. Kasabi na itining karelang pa magrampa ka rin karelang local costume king me daw na pre-pageant competition inyang Miyerkules November 27 king SM City Pampanga Event Center. Ang peg niya po, kailangan i-showcase o i-represent ng ating mga 22 mutyas ang kanilang locality na kung saan they will be showing the arts, culture, the history, the livelihood, and the prime products of each of our municipalities and cities in the province of Pampanga. Kapamilatan na muna man nini, lakwas makikilala ang gelingan da rin Kapampangan at impag maragulan ng kakatamong probinsyang Pakamalan. Talaga namang makapangilabot, medyo maluwalwa tamo, ulit talagang tikyande ang kakatamong tema ngayon banwang ay ninangnuka rin bawat traditional na piblas ay imalan da sinulod da yung kakatamong 22 mutyas pepal toda nung makanano ing kabiyayan, ing kasalesayan, ing kalalangan, ang popa ing kultura at tradisyon ding bawat memalen kareng 19 munisipyo ang pangatlong syudad ning probinsyang Kapampangan. Kaya maka-proud. Samantala, sneak peek pa mo inikimpe kamalagong bengik ng labot Kapampangan, ing Mutyaning Kapampangan Coronation Night. Mas marakal pa kano ang tabayanan at paniglon. Talagang papunta pa lang tayo sa exciting part dahil ngayon pa lang tunay na nag-uumpisa ang laban ng ating mga 22 candidates vying for the most coveted title, the Mutyaning Kapampangan 2024. Abangan nyo po, I'm sure matutuwa kayo at ma-excite dahil this coming Coronation Night on December 10, 2024, 7 o'clock in the evening, live at the Brent Zigyao Convention Center. Makikita nyo at ma-amaze kayo sa stage design, sa production, dahil this year, we'll be leveling it up sa talagang modern segments each of our competition. Dahil nga, we are complying and adhering to our this year's theme, which is the Empowered Modern Kapampangan Beauty. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.